Buntari kali sokar ketuk kali simetru iba panjang hasrok kelap pralut kiyit jongki na kajingsia thermal. Kane kalaji kat baga kasi student union kadang penolong yai rali hakalang ke sosilong mentak sengi bandawa pen ulong no ya santri kimat bakal abu por hak soka keberakut mentak sengi. Layoi bagi kali kentup ketrok dompal kebatok peludi duty Bolero Soka Innova Belna Strip bat kuwi Badon numbar ML Seruwan ke pralut ki nadin nakmat bat nakan rianglo. Kedon ru kali simet ki bos jengi basya therma. Ka KSU kala pelong ya ki ya rali hal kimat bakan tup ki dawa ban pendam ya ke public hearing ya ke Sri Cement Private Limited ke jing pen khoj ya ke thongkam thongjam ha ka Meghalaya Public Service Commission kumju ha ki District Selection Committee ke jing pen trekam ya ke MRSSSA aja kanriu kajing penbaik ya rukam thongkam hani crims bat kumju kajing pen ulong no ya kajing pen kala ya Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Worker Act aja APO. Hamli bro. Hah?